Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyak kinayat, akasla na pasamak laeng idi kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Idi kalman laeng. Tayon na irugi nga ibasa dayto pakasalitaan ni Jonathan nga napoluan. Nanang ko idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamariknak ti iliw kumanen kininanang ko. Nabayag akil iliw ko ti ayat ti maysa nga ina, ket umanay latta idin manong nemi, nga ti agkupkupasen nga ladawan ni mama, ti matmatmatak numailiwak. Ngam jak pulos mapukawan iti namnama, manong nemi, adumteng to, ti panawan nga agsubli kada kami, ti inak. No pa'y dua pa'y laing idi tatawen ko kadi dinaudi nga panakakitak ken kuana nga ita ket agtawen kon iti 18 second year college sakon manong nemi iti kursok nga nursing lalakit kinataok em kayat ko tagbalin nga nurse iti di ba sa naldaw nga kadami iti eskwela dito MMSU Batak manong nemi kadwak manen siyempre ni Lovelyn nga best friend ko, nga maagbalin to siguro nga asawak ng kasano. Oh, oras na bakanteta, Jonathan. Intag merienda. Hoy, Jonathan. Ano naman ito mapaspasamak ka? Ha? Ha? Sorry. Sorry, Lovelyn. Tasan ka nga may kaso nga takos. Sige. Intag nga ro din iti sumarunong ang klase ta. Alo? Lo. Ano dito eh? Ano nga sumarunong ang klase ta? Mabayag pa, intag merienda ko na. Ay, kadi. Jack, mabisin, Lovelyn. Amom, di ka maawatan no daduma. Mura ka, take two. Kung mandi di pa nang iprotreta. Nangaro na agbuy-buya, nagdingdig ni Agnes Atud. Nga analay nga dramatista. So nga ulitin ta. Cut, take two. Kadi, ngam Jack mabisin, Lovelyn. Amom, di ka maawatan no daduma. Diyan ka mo noon niya tirumpay nga, itawag ko ken ka? Maarte o numangit? Apay ko mga marte, ha? Naglaing ka, agarte. Agsangsangit ka itay. Ito ko hanggat imisem kan. Sana ka maarte, ha? Mangit nga ron. Adagat nga ron, mangit ka lalaki. Katsi ka nga ron. Numanin kita maduktalan ka ng agsangsangit. Nga daladawang ng buibuyaem, nga da picture nga buibuyaem. Kasi doon kami takin ladawang ito data. Kita man, ay, di mo kahit nga, Ted? Ipakita? No, Jack Mariro, Lovelyn. Kat namin andun nga, insalay sa cooking ka, ti amin. Iti may panggap kini mamang mo? Kas lakayat mo sa nga ulitek manin. At talatakan ka, ano kayat mo rin nga ulitan nga isalaysay, wano ilagip tinapalabas, wano itikalman lang nga didirmanong nemi. Ang masapul nga intan iti kantin kat mabisina. Umay kan, Jonathan. Iti kantina manong nemi talaga nga kasla Jack mabisin. Jack mabisin? Ana? Jack mabisin ko namitay. Namitakit ne. Bus mo na order nga pansit. Imasik ngamin, Lovelyn, nga bata sika ngamin ti agbayad eh. Ha? Jonathan, takaano pa'y kumangasaan nga siya agbayad ng meriendata. Bayam,
Tayong doon saan nga abagbagisulaing tiited ni Papang nga allowance ko. Siya tumit libre ken ka. Talaga? Uy. Peso? Uy. Abi ngamin nga sobra ti kinaimot ni Papang mo. Anya ngamin ti pagsapulan na. Agar karpintero, uno saan kit makipasada iti tricycle. Ngam sa nga naimot, anong rod? Nainot laeng. Kasta, nga magmaymay saka, Jonathan. Wano, ato ka rin ti mading ang bisyo ni Papang mo? Ay, nasigpat ni Papang ko, Lablin. Awan pulos ti mading ang bisyo na. Eh, maping nga ron. Sobramat, kasita. Ore ko man no, kaadaanan nga cellphone, kat awan keng ka. Kasanunod nga masapulam ni mamang mo, no saan ka nga agaramat iti cellphone. Ha? Kahit mo sawan, Lablin? No, ang cellphone ko, anis to lang nga masarakak no sa dinuitan ti ani mamang ko. Ti saludsod, Jonathan. Kayat mo, amaamuan no sa dinuitan ti ayan ni mamang mo? Unay-unay, Lablin. Kahit ko unay agsubli kata kami ni mamang ko. O sige, I will help you, Jonathan, because you're my friend. Nag-English ako. Tulungan ka. Sa pulan ta ni mamang mo iti Facebook. Agpanawagan ta iti social media. Dahil tataramitan ta. Nabangkam nga road manong name iti may sa computer shop. O dahil ta. Adan Facebook account mo, Jonathan. Nagan mo, kinapilyedom amis mo. Laglag ba ma, nagro ng email ad mo. Ti, ano pa ti, ano pa natin masapulin? Sikan sama ti may awan, Lablin. Password. Password. Agyamanak, Lablin. Ita, sa pulan ta ni mamang mo. Ibagam ti kompleto nga nagan na. Sige. Virginia Azaret Acosta. Okay, mabitla nga. I-search ta. Virginia Azaret Acosta. Ita. Alo? Alo? Nakaadutag kakanagan si ka. Iso ito ni mamang ko. Lablin. Ken, malasin ko ti picture na. Sana klakit di ka nagbindot. Manong name tinaramid ni Lovelane ket insuro na no kasano iti ag friend request. Kinakita mi manong name iti profile na iti wall na makikita kilitawan ni mama. Gabo ita parang gapo mi manong name iti computer shop na ladawak nga nagawid. Sinalagad na dagos ni Papa. Apa yung naladaw ko nagawid? Ha? Tiyo ko, nag-apay nga naladaw ka nga nagawid. Sorry, Papa. Ti saludsod ko, ti sung bata, apay nga naladaw ka kunak. Papa, saan ka sangin nakasta? Ti bundo di pagam. Tano saan makaraman ka kanyak? Ibagam ti pudno. Anyat inaramid mo. Apay nga naladaw ka nga nagawid. Nagbalin nga strikto ken naimot ni Papakaniak manong nemi. Imbag dada ni Lovelyn nga mangnaynayon ti anyaman dagiti kurang ited kuma ni Papakaniak. Ti kay madi kang kuana manong nemi ket no ipalagip ko ni mama ket kaungit na. Nga ka mo no kagura na wano saan ni mama. Iso nga jak imbaga kang kuana ti pudno nga inaramid mi kini Lovelyn iti computer shop. Ket syempre manong nemi. Intuloy ko lang tinagsangit numampay lalakit kinatao. Nga waawagan nak ni Lovelyn iti mangit manong nemi wano maarte. Isanting mo tinagsangit. Lovelyn ko namitay. Ada kinadwa mo? Lovelyn? Nobyam? Ala ni Papa,
Kaskwala akin friend ko ni Loveline. Computer shop. Napanggay nagayayam iti computer games. Ada assignment mi papa. Kaya iti computer nga maaramid mi lang det ang assignment mi. Peso? Uwan. Nasiyat nagsasawa ka iti pod no, Jonathan. Kahit no gululbod ka, kahit mga muwag, makaure ka kanya. Diyak to kahit kumaulit ka manada ko ang agawin, ha? Ngayon pa, anya nga ngem? Tunggal at assignment mi, kasapulak nga mapangkamiti computer shop pa. Malaksit ko mano, ang dabukod ko nga laptop, kaya na naka-internet tayo kuma. Asis, tulaabin. Paggastuan lang na ita. Imso na ita di po mo pa. Nininitan, agibit ang paunayin. Sus, kasi lang babae iti kinatawag, sangit ka, mangit ka nga talaga. Yung dahil ito daw ate, hindi pa nag-computer ko. Ano ba ka? Iso dahil ito tipudno pa ko na, oray ta jakmet daw atin ti pag-computer ko. Kaya iliblibre na akmat, Loveline. Sabi nga rin sangit ka manin. Taga saan nung gumawa? Kahit para iti panagadal ko. Ngayon paritan dakmet. Sige. Saan ka sangit na kasta? Mangit? Okay. Kapunta ka sa pulam ko na, pag panagbasa. Palubusan ka. Basta laglagay pa, ma. Nga para iti panagadal mo, tiraramidem lumapang ka ti computer shop. Juan! Yamanak pa pa. Ngayon iti ka rin tumatuktalak na da sa bali nga raramidem. Kakaasi ka kanyak, Jonathan. Laglagipeb na ita. No daduma manon nemi ket agipulo nga kini uncle. Tikabsat ni papa. Huwen manong ibagbagak ti kinastrikto, kinaunget ni papa. Ti kinaimot na. Ay na, di mo papalaw ni papang mo, Jonathan. No, kagwara naman ni mamang mo. Uncle? Tasigon ti istorya ni papang mo kanya. Ket nalipatan ka no ni mamang mo di kiti Karina. Ta idi addan sa abroad. Dagiti kanumet naganak ken kakabsat ni mamang mo ti pangipatpatuludan na kadagiti sweldo na. Pudno na itangkel. O amument nagayam. O makitam kit pudno ngayam. Sikapay na mismo ti agko na. Ti matanda na kang kelkat. Kanayon idi nga apapain dalulo kinilula ni papa. Ken oray pa da angkel kada anti nga kakabsat ni mama. O makitam? Amumat gayam. Wan katkas na ti istorya ni papang mo kanyak. Nagrarangasan da idi ni papang mo. Kakaasi idi ni papangkel. Talaga mat. Nisinta mo kat awan tinaiggaman ni papang mo iti sweldo ni mamang mo nga napansad di abroad. Ti magadakes ket isugal da kada ibalog dari kiti pagbambanugan ti inam. Pudno na itangkel. Ngukitam, kit pudno. Tano kasarita idi ni papang mo ni mamang mo, iti telepono, di damat patpatyen ti amam. Ana? Di damat patpatyen ti amam, no gipulong ti amam kini mamang mo. No di ket ad-ad da, nga di kitilatan naganak ken kakabsat na ti patpatyen na. Naging nga pimanaw kami sa Hilaon yun, alugar da mamangkel. O, amo man na kami ti istorya. Nga, sa Hilaon yun nakaya kadi may kami dito Ilocos kini papangko. Kito, datat istorya yun. So nga no anyaman di kiti ibilin kay kani papang mo, Jonathan, agtungpal ka. Unang kel. Tapag sayatam ti amin. Nang runa nga ipasdek mo tagbasa. Awan ti sabaling nga ikalkalik agom ni papang mo no saan nga ti naranya ka masakbayam. Angim, api nga tangim na. Ang kanahin ko nga malaglagip ni mamang ko. Yan kanahin ko malaglagip na tangkil. Di pa nagbasak ng ipasnek ko. Masapol nga makatugod ni api angkel. Nagbakilak. Ni tekto angkel. O sige. Masapol nga makapagturpos ka. Tapno sumaya at madikalat ta.
Sige, take 2 agel. Sige, take 3 ko naman, take 3. Masapol nga makapagturpos ka, Jonathan. Tapno sumaya ato, may dilat ta. Take 4. Masapol nga makapagturpos ka. Tapno nasaya ato ti pagtungpalan ti biyag mo. Manong nemi kaputi iliw ko iti may nga ina at apende kiti kong daway nga agtagtagaini pa. Kasi ti may nga aldaw kampaedi nga dakam kinilabli ni ti may nga mul. Ket. Ha? Lablin? Ni mamang ko na jay. Sa din no? Dahil ati dugtibuk na. Nga nakayelo? So ayo? Bakit mo't una yan Niso dahil dyan ni mamang mo, Jonathan? Agpapaos kan sa. Ngem iso. Ha? Timak deren. Umadayon. Kamatek. Oy, Jonathan. Urayan nak. Mama. Mabait lang. Mabait lang, mama. Please. Ha? Sino ka? Siya ni Jonathan, mama. Anak yo. Jonathan? Anak? Saan ka, mo? Awan anak ko ang Jonathan. Kimsi ka ni mamang ko. Si ka ni nanang ko. Lading itek. Dinakigawid. Gumangganatak. Ha? Nanang? Nanang ko! Nanang ko! Nanang ko! Ay. Ay! Ha? Dagdagay ni Bakmanin. Ay, Jonathan! Luka mo tirida. Gray ka! Jonathan! Dagdagdagay na paglagayan. Inyalaan nak ni papay ti tanom manong naimikat iminuma. Yaman nak papa. Ngamin na yata napasamak. Natagtagay na kumanin ni mama, papa. Lipatim gaminin de nga inam. Iti kaanuman kat sa amunton nga makita pa'y. Gabotaan mo ka na mayagan nga adan sa bali nga pamilya na. Saan na ka napagan-anupay da nga inam? Papa, ulitek, lipatem hon, gabotag mambanog kalaeng nga mangnamna mga umay na kanto kitaan. Lipatem hon. Nagpinapilit kami nga agama kadidi agundaway manong nemi ipapilit na nga saang kunton nga makita pa ti inak. Ngayon papilit kumat manong nemi nga makita ken nagsublinto. Nga kapoy iti dayto manong nemi nga pilit nga imbagak nga pudno. Nga kapoy iti dayto nga panagpinapilit mi pilit nga imbagak ti pudno nga sapsapulik ni mama iti social media. Kaya nagpampanawagan na asap sa pulik ti ina. Ad-addan ti pungtot na. No kasta! Imbes ko nga ag-assignment ka ti Bobrahem, no adda ka ti computer shop, kahit saan met, inulpud na. Liuklukwen na, Jonathan. Luklukwen na nga, ma'am. Lading itek, papa. Lading itek no nagulbudak man, kada kayo. Ngimsang kaya luklukwen. Ngimiti pa nang lukom kanyak kitaramidem. Ngim pa nang lukom kanyak tararamidem. Mawatan da ko mapapa. Kailiw ko unayin ni mama. Nabayagan kayo ta. Kaya nagpatulong nga kinilablin nga sa pulan mi ni mama iti Facebook. Adda. Haniya? Nasa pulam ni mamang mo iti Facebook? Kasano? Adda Facebook account na papa. Iso na lang ta saan nga active. Ngim nagpampanawaga kun papa. Ana, nagpanpanawagan na akon, papa. Amo na, tipangkuntakan na kaniyak, no kaya't nakakuntakin. Adainted ni Lovelyn nga cellphone ko, papa. Ana? Napayag naggaya man nga luklukwen, ha, Jonathan? Ulitek, papa. Saan ka nga luklukwen? Ngem nagulbud aklain ka na kayo. Saan nga agpada tiloko kinulbud? Iso nga pakawanindan. Ngem masalutsot ko man king kapapa. Saan nyo ka din ngipat patig ni mama? Nagsubli ni mama kada tayo. Saan nyo ka din nga maawat pa'y? Ha, papa?
Iti dayta nga sa lutsod ko ket napaulimek ni Papa manong nemi nga iti talyawek ket nakita katumtumrem dagiti luwan. Saan nga sinsinan tinarabid ni mamang mo kaniyak, Jonathan? Papa, amom dayta. Saan nga sinsinan tinaramid ni mamang mo kaniyak? Nagkinari kami nga awan tupulos timang lipat kada kami. Iman niya tinaramid na. Idi addan sa abroad, idi addan sa abroad. Idi ta isunak at maisan ka kiti OFW. Nalipatan ako. Nalipatan na tan. Ngem sa mo ko mangipabasol kini mama ti amin papa. Adamad basol da lolo, lola ken digiti kakabsat ni mama asan kadi. Pinadpadakas dak. Ngem, uray ko man no pinadpadakas dak. No saan kuma anamat pati ni na mamang mo. Ngem anya dinaramid na. Linipat na ta. Saan tan nga napatig ken kuana. Addan sa bali ka pamilya na. Hindi pa nagkunakit awang pa'y papa. Ken saan tungo umaramid ni mama. Ti mangisukat kadata. Adda sa jay, adda ni mama ije Canada papa. Anya? Naamam nga adda Canada? Uwen, adda sa jay Canada. Canadian, tinakiasawaan na. Kurka. Papa, sorry. Nagsinukat na dialogue. Dato ti bistik no da script ya. Uwen papa. Oh, take two. Adan sa jay Canada ni mama papa. Anya? Adan sa jay Canada? Kanadyan tinakaasawaan na. Awampay ti sa baling nga asawa ni mama papa. Agparparik na kaniya. Ken ko na ni Lablin. Nga awan ti makita. Awan ti makita iti timeline ni mama. Nga pagkilasinan nga adan sa bali a pamilya na. Imposible. Iti kasto yung kabayagan nga panahon. No napatig ta kumaken no napatig ta pay no napatig ta kumapay ken kuana. Apay nga ti pulos agpakita kadata. Ang mga no anta problema na kadagiti amo na papa. Ngem ti saludsod ko kada kayo, diyo pa sinungpatan. Papa, ipatpatig yu ka di pailaheng ni mama. Saan manen nga nakatimek ni mama, ay ni papa ko nakuma. Aging kakinunana. Jonathan, no saan ko kuman nga ipatpatig ni mamang mo? Nabayag kumaitan nga adda kasukat na iti pusok. Managsakan na kamakangig iti na ita mama, papa. Hindi pa ilahing. Hindi pa ilahing yung karikon nga iso, ti umunakin maudi nga mabahay ti biyak ko ni mamang mo. Ipatpatig ko unay-unay ni mamang mo. Ngim iso tinagbalin nga narukop, tadi na tinungpal na giti karina kanya. Papa, kunain tayo tuman nga dayta. Kunaan yun to, dayta, into mapaniknikan yung adan sa bali nga pamilya ni mama. Ngim dakal ti pamatik, papa. Nga awampay, agparparik na kanyak. Adadang masaktanak tulaing. Numang namnamak. Papa, ano to kunayo? Adda masaktan kan tulaing, Jonathan, numang namnamak ka. Kalpasan na, ket saan tumet nga mapasama. Pa, kas kanyak, saan kon nga namnamaan pa'y? Saan nga nagsubli pa'y ni mamang mo? Ngim ipatpatek ko lang ta isuna. Pag nanayon tulatang ipatpatek ko ni mamang mo. Papa, saan kayo mapukawan tinamnama? Agsublin tumitlang adatan ni mama, papa. Agdadan natay tumitlaeng kada mama. Pacheck kapat gan ni Apo Diyos na ito yung araraw ko kayong kuana. Iso nga sa inyo pukawan tinamnama yo. Naging kang iti may sa nga aldaw manong nemi agriring ti cellphone ko. Ma'am, ti cellphone ko na siya. Agriring? Diyos ko, ang mga ano ni mamang kong data. Nagalalis tuwak manong nemi nga na panitiayan ti agcha-charge nga. Numero ti abroad? Hello? Hello?
Apay nga wanda guni. Ngayon kaslad agar arasahas nga. Ha? Nagdagsang sangit? Hello? Si, si ka ni mama? Hello? Iso ka din ito ni mama? Mama, ninyo natanda ito eh. Ti pinanawan yung anak yo. Mama? Jonathan? Anak? Ha? Mama! Pagawanan ako mga anak ko. Mama, awan di basol yo. Tinaskin ka ng tangan. Kinagsuplikan ka ng amikin ni Papa. Ba't patagda ka, Mama? Nagyaman na anak ko. Kinagsubli akon ka na kayo. Kinikarik. Saan kayo ito nga pampanawan? Papa! Papa! Oh my God! Andan ni Mama! Ang subli ni Mama ka na ta, Papa! Papa! Nagsublin ni Mama manong nemi kat balbaliw nga nagkinarida. Da mamakin ni Papa anilaeng patay ti mamagsina kanakuada. Kada damaten nagkinaawatan dagiti puso mi kini Lovelyn. Ket nagkinari kami met nga ipas nekmit agbasa ket itong matungpal tumet dagiti karing-karimi ken arapaap mi inton makapagturpos kami. Ket ti di agkupkupas. No ti agkupkupasan nga ladawan ni Mama adda pala nga nakawalit kanyak manong idulduling ko lanta. Dada ito ini di pagpapausa ka matmatan no kasta nga kailiw ko ni mamang ko. Kaya nagyamayaman kami iti Diyos, tapinatgan na matlang tikid daw mi kang kuwana, kaya iti kang kanayon nga daw dawat ko, sabi ko ma, tagnanayon ng tiragsak na dumteng ka na kami. Yan sabi ko ma, takan kanayon na kami nga tarabayan ni Apo Diyos. Dito nga rin ti pagkasalita akmanong, kaya nagyaman naglaon iti anos mo nga nang ibasa, at sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalaming nga tibiyag, agyaman ak mo iti nasurok nga 200 nga nagbuya, tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Jonathan. Thank you matking ka, Jonathan. Hiting pa ng istorya at pagkasalitaan nyo nga may isa nga OFW ti inam nang lipat gabuta at pinati na digiti naganak ken kakabsat na ket nabaybayan na kayo nga agama. Ngem di mo man lain istorya no kasano apay nga kasya anat napasamak na di abroad. Apay nga di mo lapulos na kinmun kontak. Alakat mabalin siguro ang kasya basta tinasken ket nagsinubyanan da papakin mamang mo kaya nagdadan na kayo.